Dobar dan. Sa žaljenjem konstatujemo da se nastavlja obesmišljavanje parlamenta ili ono što smo nazvali pre nedelju dana postepena eutanazija parlamenta se nastavlja od strane pre svega poslanika Srpske napredne stranke sa podnošenjem ogromnog broja besmislenih amandmana koje ni sami neće podržati. Takvo ponašanje je u suprotnosti sa ozbiljnošću situacije u kojima se naša zemlja suočava i unutar politički i spoljno politički, o čemu svedoči i odložena rekonstrukcija vlade, najavljena odložena rekonstrukcija vlade. Međutim, ti razlozi za rekonstrukciju vlade očigledno su ostali, o čemu svedoče i oprečne izjave samih članova vlade o neophodnosti te rekonstrukcije. Postavlja se tako logično pitanje kako jedna takva nesaglasna vlada može uopšte da funkcioniše i rešava sve ove velike nagomilane probleme sa kojima se suočavamo. O tome koliko su ozbiljni unutar politički problemi svedoči i najnoviji izveštaj međunarodne organizacije najvećeg autoriteta za praćenje demokratije u svetu Freedom House-a, koji je konstatovao da 4. godinu za redom dolazi do pogoršanja stanja demokratije u zemlji i da živimo u zarobljenoj državi. Pre svega su istakli lošu situaciju u oblasti nezavisnosti medija, civilnog sektora, državne uprave i lokalne samouprave. Spoljno-politički izazovi takođe postaju sve ozbiljniji, o kojima svedoče i ova spoljno-politička pomeranja u svetu, a imamo najsvežiji primer i ovog napada na Siriju i međunarodne krize koja je time izazvana. I pored toga, u takvoj situaciji naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pokazuje mape iz 1915. godine i za naš sadašnji položaj okrivljuje kralja Aleksandra i Nikole Pašića umesto da se posveti rešavanju tih problema i suočavanju sa tim problemima. Povrh toga, on se već 1,5 godina nije pojavio pred spoljno-političkim odborom parlamenta, a znamo da je obaveza svakog ministra da se redovno pojavljuje u parlamentu, a da ne pričamo o raspravi o tim najvažnijim pitanjima u plenumu. Zbog svega toga, pozivamo sve najvažnije političke aktere, naročito one na vlasti, da budu dorasli ovoj situaciji i da raspravu o svim najvažnijim problemima, taj dijalog o svim najvažnijim problemima se vrati tamo gde mu je mesto, u najvišoj instituciji u državi, u Skupštinu Srbije. Hvala.